aing tujuan ke di dieu. Ah, beneran. Halo, Pan. Halo, apa lot? Di mana lu? Sini tempat biasa. Oke lah, gua tewe lah. Ya, di rumah. Oke lah, gua tunggu buru kece. Banget. Dan, Pak. Dia ngopi ya, aing ngobat menang ngopi. Ya. Ngopi aing sama apa? Tadi. Ya kan hari hirup mah ulah dibawa pusing sia, pengen ngopi di dia. Awalnya mah loba Pan di kandangan. Kandang mana tuh? Kandang gereng Pan. Buset, nah itu mah tempatnya. Tempat apa tuh Pan? Kecil. Oh. Kemana sih bos? Dan datang-datang. Gimana bos? Menikarak datang. Tos meser HP euy. Aksesorisnya lengkap tuh. Lengkap atuh, malah menang sarung sagala. Oh, sarung HP. Lain, sarung tinju. Goblok sia. Rapi mana tuh? Iya dong. Nih, sing pisan Iya dong. pasti ada kabel ya. Lain, aing merek ngaronda. Bus. Si anjing. Goblok. Ah. Sip. Siap. Begini latihan ya. Apa? No smoking. Apa kok gitu? Ente, Arisnya tuh resepnya mana tuh? Tapi bohong ya. Si anjing. Goblok. Action. Tos meser AP euy, anjing. Action. Tuh, goblok. Nah ngeling, Mak. Action. Urang mah resepna ngabohong doang.